Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ino mwanka ucenjia tabia ne mubangoro kwegea ntuja ichionde kumathachire na 15 ntige mundu twana gucenjia tabia kiri antu mumara bendete muno gutumirwa mbesa gentu watumira mbesa thimuni watumira thimuni tabadhari ukambira nigo Kabete tabadhari nko akengwete ntumira ngiri chiere ndagutumira iki otiani ya kombera mbezi gokinya kana thank you mbezi gokinya no ngiri cyo ngitani ro kwendaga iki gono tiana kombera asante kana nchoka ningia thimo mbera igokinya ontumane amorigo kuma wo Mombasa ya kinya otimbera morigo no akinyire igokira ki wego no ntige no ntwati ento kyo kwenda no guno tie kwari muno ntubathimo baibo baratwekire kinyamara muno inyo kendi muri wanyokwe mwaranyo ko muchore waku ngotomera kanyamu kambe ngotomere inyaka nyarenti eno ntirenti ngotomera ko tubana thimo ngotomera akini cha kinya wono ntolera ndiro ni mbeji gokinyangirie 12 lakini otimbera mbeji gokinya igokira ki kenda bana baje bakombera ntagotomera nawe ngobithia batiko yangiri chiere tabara inkobithia ngikuye cho taba otimberi gokinya meche nyanga akuthomia nkwira ndagutumira tindite lakini nawe igokira kita mutho anithe kenda utagutumira cenjia tabia watumira gintu watumira mbeche kagwe tikonde watumira na gyokinyira muringira thimo mwire alo Franki muremi mbeche gokinya thank you ngochoke next week nawe igokira kenda ura nacho cenjia tabia na bau na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki